softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, jualan but apa we can aja still nih? have fun for now. Yeah, we can still have fun. Jeruk sangkis. Oh, we can Kalau jeruk still sangkis have harganya fun berapa? for now. 1.000. Oh, boleh coba beli. Nah, ini jelly harganya 1.000. Nah, ini kok ditutup? Nah, kalau itu apa tuh? Nutrijel 1.000 juga ya. Oh, berarti di sini semuanya serba 1.000. Oke. Hai 93. Jualan apa aja nih? Oke, yuk beli apa aja, Bunda? Semua enak, Bunda ya. Oke, siap. Ini punya di kelas 93. Kita ke stand kelas 91. Hai 91. Jualan apa aja nih? Ada kurma ya? Ini kurma apa nih? Kurma apa? Berapa harganya? Oh, udah ada harganya ya? Kita lihat nih, ini yang kurmanya. Oh, ini testernya. Oke. Jadi kita bisa coba rasanya. Di sini juga ada bakso crispy. Ini apa? Oh, sunlight untuk cuci piring. Di sini ada jamur merang ya. Nah, ini lagi sibuk nih. Oke. Gimana Bu rasanya Bu? Enak sekali ini hasil karya siswa kelas 3. Wih, berapa tuh Bu harganya Bu? Ini 4.000, ini 5.000. Oh, udah mewah kali ya Bu? Mewah kali. Oke Bu. Tapi harganya pakai dulu. Oh yes, iya. Harapan kedepannya gimana nih Bu? Harus ada peningkatan
Hari opening ngantar. Oke, berarti kedepannya tahun depan ada acara lagi kayak ini lagi Bu ya? Meriah lagi. Oke ya Bu. Lebih banyak ragam lagi, macam-macam makanan. Siap, terima kasih Bu. Oke. Oke, hai 97. 97 jualan apa aja nih? Banyak, ada apa aja? Oh, ada bolu. Ini apa nih? Jual plastik? Oh enggak ya, jual apa? Ini apa namanya nih? Ikan rambut. Berapa? 5.000. Oke. Terus bolunya berapa? Oh 1.000 aja, murah ya. Ini? 1.000. 1.000 juga ya gorengan ya. Masker? Oh jual masker juga. Guys, ini jual masker, yang jual kok nggak pakai masker. Oke, kita sekarang ke kelas 92 ya. Nah, ini kelas 92. 92 ada jualan apa aja? Jumpa lagi Bunda. Ya Bunda, sekarang coba kita liput kelas 92 Bunda. Tapi kelas 92 ini udah hampir habis ya barang-barangnya ya. Kalian semoga menjadi pengusaha yang sukses. Terima kasih Bu ya. Menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Nah, Bang, abali Pak. ini barang-barang di kelas 92. Tapi kayaknya udah pada habis ya? Iya. Wih, ini tinggal apa nih godok-godok? Itu? Oreo goreng. Oreo goreng. Wih, boleh tuh nanti kita coba ya. Rasanya unik. Nggak pernah. Ya siap. Luar biasa lah ya. Manyos, oke. Oh, puding jagung. Harganya Pak sesuai dengan harga? Enggak sesuai, lebih enak. Oh lebih enak. Siap. 2.000 ya. Oke, dengan harga 1.000 dapat rasa 2.000 ya. Oke. Rasa 2.000. Oke, siap. Luar biasa. Oke, makasih.